Icyumweru kirashize imirwano ishyamiranyije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Congo FARDC ibaye mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo ku baturage bo ku mupaka w'u Rwanda na Congo mu mujyi wa Rubavu uteganye na Goma. Iyo mirwano yabasigiye ibikomere n'ibibazo. Aho ijwi rya Amerika yageze twahasanze abaturage bari kugerageza gusana ibyangiritse ndetse banakora isuku mu nzu zabo. Ubwo amasasu yatangiraga kuvuga ku munsi wo kuwa mbere ushize, abaturage benshi bo mu karere ka Rubavu bahungiraga mu nkambi ya Kijote. Kugeza ubu bamwe mu bahungiye muri iyo nkambi bagarutse mu ngo zabo. Ugeze aho abaturage baba ubona nta cyizere cy'ubuzima bagifite kuko inzu zabo zagiye zisenyuka ku buryo bukomeye kandi bakaba ntaho kuba bafite. Ibyangiritse nk'uko bigaragara, igisenge cyose isasu cyaraguye, amabati andi ayo maekara yagiye yaturitsa, televiziyo yarabaraguritse na mashine nayo yaje kuhangirikira, laptop. Ubwo ibisenge byose mwagezemo mwabonye uko byabaye, ibirahuri byose murabona ko byamenaguritse. None ubu ntasigaranye mu nzu ye kuko ubona ko ahari ari nko kuba hanze. Ingaruka zo kunyagirwa ntibabura kuzibona haba ku manywa na nijoro. Kuri iki kibazo mu butumwa bugufi umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Murindwa Prosper yahaye ijwi rya Amerika ku murongo wa telefoni, yagaragaje ko iyi gahunda yo gufasha abaturage ihari gusa ntagaragaza neza igihe izatangirira. Yagize ati: igihe kizamenyekana tumaze kwitegura byose. Mu nzu 138 zasenyutse harimo izigera ku 151 zifite agaciro karenga miliyoni 130 z'amanyarwanda. Muri izo nzu zimaze kubarurwa izigera ku 10 zarangiritse cyane, mu gihe izindi zigera ku 183 zangiritse ibisenge, naho 38 nazo zangirika amadirishya n'inzugi. Hari kandi amashuri ya leta 5 n'andi 2 yigenga yangiritse, yose abarirwa mu gaciro ka miliyoni zirenga 27 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo kandi byiyongeraho amatungo atandukanye yagiye ahitanwa n'ayo masasu. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko kugeza ubu abantu 15 b'abasivili bamaze guhitanwa n'amasasu, naho 162 barakomeretse. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya abasirikare bapfuye, nuko duhamagara ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda ariko ntibwatwitabye. Gusa ijwi rya Amerika ntiyabashije kugenzura ngo umenye neza umubare w'abasivile bose cyangwa se abasirikare inzego za leta zitangaza niba ari wo. Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakomeje gushinja u Rwanda ko rurwana ku ruhande rw'umutwe wa M23, ariko igihe cyose u Rwanda rurabihakana. Gusa ubu ruremeza ko rufite abasirikare muri Congo mu rwego rwo gukumira ibitero byashobora kuba byagabwa ku butaka bwarwo. Ngeraga mu nkambi ya Kijote, kugeza ubu bamwe mu bahungiye muri iyo nkambi bagarutse mu ngo zabo. Ugeze aho abaturage baba ubona nta cyizere cy'ubuzima bagifite kuko inzu zabo zagiye zisenyuka ku buryo bukomeye kandi bakaba ntaho kuba bafite. Ibyangiritse nk'uko bigaragara, igisenge cyose isasu cyaraguye, amabati andi ayo maekara yagiye yaturitsa, televiziyo yarabaraguritse na mashine nayo yaje kuhangirikira, laptop. Ubwo ibisenge byose mwagezemo mwabonye uko byabaye, ibirahuri byose murabona ko byamenaguritse. None ubu ntasigaranye mu nzu ye kuko ubona ko ahari ari nko kuba hanze. Ingaruka zo kunyagirwa ntibabura kuzibona haba ku manywa na nijoro. Kuri iki kibazo mu butumwa bugufi umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Murindwa Prosper yahaye ijwi rya Amerika ku murongo wa telefoni, yagaragaje ko iyi gahunda yo gufasha abaturage ihari gusa ntagaragaza neza igihe izatangirira. Yagize ati: igihe kizamenyekana tumaze kwitegura byose. Mu nzu 138 zasenyutse harimo izigera ku 151 zifite agaciro karenga miliyoni 130 z'amanyarwanda. Muri izo nzu zimaze kubarurwa izigera ku 10 zarangiritse cyane, mu gihe izindi zigera ku 183 zangiritse ibisenge, naho 38 nazo zangirika amadirishya n'inzugi. Hari kandi amashuri ya leta 5 n'andi 2 yigenga yangiritse, yose abarirwa mu gaciro ka miliyoni zirenga 27 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo kandi byiyongeraho amatungo atandukanye yagiye ahitanwa n'ayo masasu. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko kugeza ubu abantu 15 b'abasivili bamaze guhitanwa n'amasasu, naho 162 barakomeretse. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya abasirikare bapfuye, nuko duhamagara ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda ariko ntibwatwitabye. Gusa ijwi rya Amerika ntiyabashije kugenzura ngo umenye neza umubare w'abasivile bose cyangwa se abasirikare inzego za leta zitangaza niba ari wo. Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakomeje gushinja u Rwanda ko rurwana ku ruhande rw'umutwe wa M23, ariko igihe cyose u Rwanda rurabihakana. Gusa ubu ruremeza ko rufite abasirikare muri Congo mu rwego rwo gukumira ibitero byashobora kuba byagabwa ku butaka bwarwo.